abantu kodwa bahle kodwa wena unamba ngiyababona bonke laba bantu bona bahle bona abantu kodwa bahle kodwa wena Siyabingelela sinelanye sonke sizamnjani enhla nasezantsi laba bengelelayo ama-quality abafana abaphansi kwamaphumulo le kwantaba yikhalamanzi okuwuntetshe nothobelana bafowethu sonithola nawo umsebenzi wethu omushasha okumsebenzi wesithathu silokhu saqala nje ukuba la endimeni umculo bafowethu siyacela bafowethu niseke endaweni njengo zonke la khona kulalelwa khona umculo wongana bafowethu wamuhle kanumuntu isibalala sabuhle wena waze wamuhle kanumuntu bakale akuluwe zothando kisiyo yami bakale akuluwe zothando kisiyo yami Sicela futhi nisifollowe ema-page esinawo ipage nje la ka Facebook siphinde sibe nawo futhi lapha sikhona lapha na TikTok nisifollowa funa lapho futhi niphinde funa futhi nisiphushele bafowethu siyacela niphushe bafowethu ngendlela ukuphusheka ngayo ku TikTok siyakujabulela lokho kakhulu bafowethu konke iningwane yethu yatholakala wonke ama-page esinawo
Sicela bafowethu ukuthi nabahle bemicimbi besikhumbule njalo njalo sabafana abancane sishaya ingoma. Bafowethu sicela lokho enikwenze ngokudlula enikwenze nakulo nyaka, siyabonga. Ngikhuluma abantu ngawe abasho kubi ngawe, noma ngingakhuluma kubi ngawe ngithanda njalo, noma ngingakhuluma kubi ngawe ngithanda njalo, noma ngingakhuluma kubi ngawe ngithanda njalo. Ngike ngibuza ukuthi uthando lwami naye laphela kanjani, ngike ngibuza ukuthi uthando lwami naye laphela kanjani, ngoba naye selibona ngike ngibuza ukuthi uthando lwami naye laphela kanjani, ngoba naye selibona ngike ngibuza ukuthi uthando lwami naye laphela kanjani, selibona ngike ngibuza ukuthi uthando lwami naye laphela kanjani, selibona ngike ngibuza ukuthi uthando lwami naye laphela kanjani. Ngike ngithule ngicabangele ngibuza ukuthi sahlukana kanjani, ngike ngithule ngicabangele ngibuza ukuthi mina nawe sahlukana kanjani, ngike ngithule ngingedwa ngibuza ukuthi mina nawe sahlukana kanjani.